Uživate u svakom trenutku koji provodite sa svojim ljubimcem, ali kada mu priđete bliže osetite neprijatan miris zadaha iz usta koji ne možete da ignorišete. I kod pasa i kod mačaka uzroci halitoze, neprijatnog zadaha iz usta, mogu biti različiti. Ako primetite da je zadah ljubimca intenzivniji nego inače, savjetujemo da to ne ignorišete i da uz pomoć veterinara utvrdite njegov pravi uzrok. Glavni uzroci ove pojave uglavnom su hrana koju ljubimac konzumira, problemi sa zubima, desnima i usnom dupljom ili digestivno oboljenje i metabolitičke smetnje. Ostaci hrane koji se talože između zuba pogodno su tlo za razvoj bakterija, usled kojih nastaje neprijatan zadah. Pokvareni zubi, nagomilavanje plaka i kamenca, kao i osetljive i upaljene desni takođe su razlog za neugodan miris iz usta kod pasa. Paranetoza je jedna od čestih posljedica dugotrajne izloženosti bakterijama i zapaljenskim procesima kojima su zubi i desni bili poslastica. U nekim slučajevima, ako ljubimac ima problem sa varenjem, odnosno ukoliko postoji problem sa želucem, ukoliko se ne zatvara mišić između jednjaka i želuca zbog dugotrajnog gastritisa, može se javiti neprijatan zadah. Kod ljubimaca koji boluju od dijabetesa, zadah može imati slatkast miris fermentisanih jabuka. Rešenje neprijatnog zadaha kod pasa zavisi od njihovog uzroka, ali i kompleksnosti problema koji je u međuvremenu nastao. Pravu dijagnozu, preporuke i savjete dobit ćete od svog veterinara. On će vam nakon pregleda dati smjernice za adekvatno održavanje higijene, ali i ishranu. Adekvatna higijena podrazumeva redovno i pravilno pranje zuba i upotrebu medicinskih preparata za negu usne duplje, koje treba da neutrališu bakterije i nastale zapaljenske procese. Najbolje bi bilo da se sa pranjem zuba počne od najranijeg doba, uz specijalne četkice i paste za ljubimce. Međutim, privikavanje na ovu rutinu može biti vrlo izazovno, posebno kod mačaka. Bez obzira na to da li se trenutno suočavate sa problemom neprijatnog zadaha iz usta kod svog ljubimca ili težite da predupredite njegov nastanak, Premil hrana za pse i mačke će vam u tome pomoći. Hrana koju preporučujemo, koja može uticati na redukciju ovog stanja kod odraslih pasa, jeste G1, a kod štenadi G2 kao starter, Papi Mini ili Papi Maxi iz Premil Herbal linije proizvoda. Sva hrana iz Herbal linije sadrži specijalnu mešavinu lekovitih biljaka koja između ostalog blagotvorno deluje na digestivni trakt i neutrališe neprijatan miris zadaha.